And please don't forget to like, share, and comment so that I will know that you are active learner. कृपया like गर्न, share गर्न, comment गर्न नबिर्सनु ल। म फेरि पनि तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। I welcome you. Namaste. Okay, in this Sam's English talk, so we gonna have all kind of focus 4 level. चारै focus हामी गर्ने छौं, listening, speaking, reading, writing, okay, conversations, all those things हामी ती सबै कुराहरु समावेश गर्ने छौं आजको कार्यक्रममा पनि। र आजको विशेष कार्यक्रम चाहिँ यो अंकमा मैले मार्केट इंग्लिश लिएर आएको छु। ओके, मार्केटमा प्रयोग हुने अंग्रेजी कन्भर्सेसन साथै vocabularyहरु मैले लिएर आएको छु। So please stay with me for next 40 to 45 minutes and take note लिने गर्नुस्। Okay, and you can also please comment, okay, and ask me questions if you have any questions. And if you really like this program, please don't forget to like, share, and comment. Okay, that way it will encourage me to say मलाई उत्साह मिल्नेछ यस कार्यक्रमलाई कन्टिन्यू गर्नको लागि। So I would like to revise हिजोको अलिकति रिवाइज गरौँ, हिजोको यो ट्राभल इंग्लिश vocabularyहरु अलिकति रिवाइज गरौँ। मैले हिजो अलिकति नसिकाएको कुराहरु पनि छ र त्यसलाई पहिला सिध्याउन चाहन्छु। First, I want you to just look back those vocabularies, okay, and think about them. So I'm gonna show you. Okay, अब यो ट्राभल इंग्लिशलाई अलिकति ख्याल गरौँ है। हिजो हामीले प्रयोग गरेका कुराहरुलाई म सरर एक्चुअली यसलाई रिमाइन्ड मात्र गर्न चाहन्छु। I just want to remind you. Okay, so travel English, go on a trip, यात्रामा जानु, holiday, vacation, go on a holiday, visit or to go on or for a visit, journey, यात्रा, voyage, ship को यात्रालाई voyage भन्छौं हामी, destination, जुन ठाउँमा तपाई पुग्ने हो त्यसलाई destination or final travel point you can say. Travel agent, जसले तपाईलाई यात्रा गर्नलाई सहयोग गर्छ। Okay, so travel agent, a person who helps you plan your trip. Okay, and ticket, say paper ma e-ticket दुवै खालको हुन्छ भनेर हामी कुरा गर्थ्यौं। So okay, and passenger, plane ma or bus ma यात्रा गर्नेलाई passenger भनिन्छ, you know that. Jet lag, plane बाट तपाई उत्रेपछि तपाईलाई jet lag हुन्छ, केही दिनको लागि अलिकति तपाईलाई थकान महसुस हुन्छ लामो यात्रा गर्दाखेरि, त्यसलाई jet lag भनिन्छ। And then luggage and bags, तपाईले plane मा वा गाडीमा यात्रा गर्दाखेरि जुन सामानहरु सामग्रीहरु तपाईले बोक्नु छ त्यसलाई luggage भनिन्छ। So we say luggage, okay. And then waterways, navigate भन्ने शब्दलाई तपाईले ख्याल गर्नु भएको छ भनेदेखि पानीमा यात्रा गर्ने अथवा तपाईले गुगल म्याप प्रयोग गरेर तपाई बाटो पत्ता लगाउने प्रक्रियालाई पनि प्रोसेसलाई पनि हामी navigate भन्न सक्छौं। Okay, so currency याद गर्नुस्, मुद्रालाई हामी currency भन्छौं। Okay, currency पैसा। So exchange साट्ने, पैसा साट्नुलाई exchange भनिन्छ। Okay, or other things also you can exchange. Okay, you give one thing and you get another thing, similar kind of thing. So money, credit card, MasterCard, so we did that. So let's go quickly another slide. Okay. Okay, so a lot of things are there. You'll see them. Okay, arrival time. तपाई आइपुग्ने प्लेन बाट यात्रा गरेर आइपुग्ने उसलाई चाहिँ arrival time भनिन्छ। arrival time भनेको आइपुग्ने समय। Okay. Okay,
Sorry, there was a connectivity problem here. Okay, so next is, okay, our arrival time, okay. If you are traveling by, okay, air, so you arrive to a certain place through a flight, right? So that is called arrival time. And then departure time. अब तपाई departure time भनेको चाहिँ प्रस्थान गर्ने समयलाई departure time भनिन्छ. Departure time ख्याल गर्नुस्. Departure भन्ने शब्दलाई ख्याल गर्नुस्. Departure time, schedule to take off. अनि plane उड्ने समयलाई चाहिँ खास departure time भनिन्छ. Okay. And the next is baggage claim. अब तपाई जब plane बाट गन्तव्यमा आइपुग्नुहुन्छ त्यसपछि तपाई आफ्नो सामान लिनलाई जानुहुन्छ. तपाईको ब्यागेज चाहिँ प्लेनमा जुन ब्यागेजहरु तपाईले हातमा ह्यान्ड क्यारीमा नभएको कुरा सामानहरु चाहिँ तपाईले ब्यागेज क्लेममा गएर लिनुपर्ने हुन्छ. सो कार्गोमा गएको सामानहरु. सो ब्यागेज क्लेम, place for you to pick up your baggage in airport. Okay, so that is a baggage claim भनिन्छ. याद गर्नुस्. तपाई यात्रा गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईले ती शब्दहरु एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, जान्नुपर्ने हुन्छ. Okay, so baggage claim. Okay, place for you to pick up your bags in airport. Okay, तपाईको ब्यागहरु संकलन गर्ने लिने ठाउँलाई चाहिँ baggage claim भनिन्छ. Okay, and then customs. Okay, anything to declare, mentioned. Okay, customs. Custom भनेको चाहिँ भन्सार हो. कुनै कुरा तपाईले केही जुन देशमा घुम्नु भयो त्यो देशबाट केही ल्याउनु भएको छ भने तपाईले डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ. ओके, तपाईले खुलाउनु पर्ने हुन्छ यो वस्तु मसँग छ भनेर. So that is called custom declaration. Okay, mention. Okay, take a taxi or Uber. तपाईले अब तपाईको अब स्थानीय गन्तव्यमा पुग्नको लागि तपाईले ट्याक्सी पनि लिन सक्नुहुन्छ र उबर पनि भनिन्छ. लन्डनमा चाहिँ उबर भन्ने बढी युजमा छ. So Uber or taxi also you can use. Okay, and then connecting flight. अब एउटा फ्लाइट बाट एउटा देशबाट अर्को देशमा अब अलि टाढाको देशमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईले connecting flight हरु लिनुपर्ने हुन्छ, right? For example, if you fly from Nepal to Qatar and then to France and then to USA, so तपाईलाई connecting flight चाहिन्छ. Okay, so or maybe even a local plane. Okay, so connecting flight भन्छ त्यसलाई. Okay, एउटा plane बाट फेरि अर्को plane मा जाने प्रक्रिया चाहिँ connecting flight. Okay, so that is connecting flight. Okay, okay, connecting flight, some switching to next plane. Okay, अर्को एउटा plane बाट अर्को plane मा जाने लाई चाहिँ हामी connecting flight भन्छ, switching to next plane. Backpackers भनेको चाहिँ झोलामा आफ्नो सामान हालेर यात्रा गर्ने यात्रीलाई चाहिँ backpackers भनिन्छ. सिंगली उनीहरु अर्गनाइज हुँदैन, आफै एक्लै यात्रा गर्छन्. त्यस्ता खालका पर्यटकहरुलाई चाहिँ backpackers भनिन्छ. ओके, travelers, backpackers अर्को शब्दमा travelers पनि भन्न सक्नुहुन्छ, travelers पनि भन्न सक्नुहुन्छ. And then hotel check-in. अब होटल, जब तपाई होटलमा पुग्नुहुन्छ, कुनै शहरमा तपाई पुग्नु भयो, अब त्यहाँ चाहिँ तपाई बास गर्न पर्ने हुन्छ र बास बस्नलाई तपाईलाई ठाउँ चाहिन्छ. So you say hotel. Okay, check-in र check-out दुईटा शब्द ख्याल गर्नुस् तपाईले. Check-in and check-out, you need to remember two words. Okay, check-in र check-out. जब तपाई होटल भित्र जाने हो, होटलमा बस्नलाई आउनुहुन्छ, तपाई check-in गर्नुहुन्छ, होटल छोड्ने हो भने तपाईं check-out गर्नुहुन्छ. So check-in र check-out दुईटा phrase लाई ख्याल गर्नुस्. यो चाहिँ phrase हो, check-in र check-out भन्ने चाहिँ phrase हो, ख्याल गर्नुस्. Okay, and then a key card, key, electronic key. Okay, so अब बाहिर अलि विकसित देशहरुतिर चाहिँ होटलहरुमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो चाबी हुँदैन, चाबीको ठाउँमा चाहिँ कार्ड हुन्छ. ओके, सो कार्ड तपाईले त्यहाँ लगाएपछि बल्ल मात्र ढोका खोल्छ. ओके, सो दैट इज दे कॉल अ की कार्ड. ओके, इलेक्ट्रोनिक हुन्छ, त्यो इलेक्ट्रोनिक हुन्छ. So that's called key card. Remember, okay? That one you need to be familiar with when you need to travel, right? And then sightseeing. अब तपाई जहाँ यात्रा गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, जुन शहरमा घुम्न जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाई, so that's called sightseeing. Okay? अब तपाईको sightseeing कतिचोटि organize हुन सक्छ, कतिचोटि तपाईले individually गर्न पनि सक्नुहुन्छ. So you call sightseeing. Sightseeing भन्ने शब्दलाई ख्याल गर्नुस्. Okay? Place you see or visit during your travel trip. So that's the meaning of sightseeing. Okay,
And then tour guide. Tour guide भनेको a person who helps you see around with the historical briefing. Okay. Tour guide. Okay. Tour guide भनेको चाहिँ जसले चाहिँ तपाईलाई घुम्नलाई सहयोग गर्छन्, इतिहासको कुराहरू त्यो स्थानको बारेमा बताइदिन्छन्. So that is tour guide. Okay. They help you to guides. They help you to know more and to know the route and to also know some historical informations. Okay, so that way they help you. अब त्यसपछि board. Okay, board on a plane. Okay, अब तपाई plane मा चढ्नुलाई चाहिँ board भन्छ है. BOARD. BOARD याद गर्नुस् है. यो शब्दलाई ख्याल गर्नुस् तपाईले. BOARD. Okay, so BOARD. Can you see that? Okay. So BOARD, board on a plane or get into plane. Okay, plane. So first check in. Okay, before. So तपाईले board गर्नु भन्दा अगाडि plane मा board in हुनु भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईले check in गर्नुपर्छ. Okay, होटलमा चाहिँ check in check out भने जस्तै check in गर्नुपर्छ. भनेको तपाईले boarding pass हुन्छ तपाईसँग, त्यो boarding pass चाहिँ तपाईले देखाउनु पर्ने हुन्छ. त्यो boarding pass तपाईले देखाएपछि उले चाहिँ boarding pass लाई चाहिँ च्यापेर एक पिस तपाईलाई दिन्छ. सो त्यसले चाहिँ तपाईलाई योग्य ठहराउँछ तपाई त्यो प्लेनमा यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ भनेर. So that's how things work in the travel, okay, in plane, especially in the airport. Okay, and then okay, hitchhike, get lifted by a strange car or other. Okay, hitchhike. When you sound like I don't know, hitchhike, right? Hitchhike. Hitchhike भनेको चाहिँ तपाईले कुनै ठाउँमा तपाई यात्रा गर्न पर्ने छ र त्यहाँ यातायातको साधन छैन भनेदेखि चाहिँ तपाईले अब बाटोमा कसैलाई कुनै गाडीलाई रोकेर त्यो गाडीमा तपाई चढेर चाहिँ लिफ्ट माग्नुहुन्छ र आफ्नो गन्तव्य पुग्नुहुन्छ भने, अथवा एउटा निश्चित ठाउँसम्म पुग्नको लागि त प्रयोग गर्ने सवारी साधनलाई चाहिँ त्यो किसिमको यात्रालाई चाहिँ हामी हिचहाइक भन्छौं. के पश्चिमतिर चाहिँ यो अलि जनजाति हुन्छ. So you are a stranger and sometimes they may allow you and sometimes they may not allow you. So it depends on the person. Okay. And okay, visa, passport, or visa and passport. So visa भनेको चाहिँ passport र visa दुईटै कुरा तपाईसँग हुनु आवश्यक. तपाईले गर्दा तपाईसँग passport हुन्छ अनि passport छ भने तपाईको passportमा visa लागेको हुनुपर्छ. visa छैन भने तपाई उड्न पाउनुहुन्न. भनेको कुनै पनि देशमा तपाई जानको लागि चाहिँ तपाईसँग passport र visa चाहिँ अनिवार्य हुन्छ. कुनै देशमा चाहिँ तपाईलाई visa नलाग्ला, right? Visa waiver हुन सक्छ. Otherwise you need to have both passport and visa. Okay, so that's also called it travel document पनि भनिन्छ. यसलाई travel document पनि भनिन्छ. याद गर्नुस् है, यो शब्दलाई ख्याल गर्नुस्. travel document पनि भनिन्छ. And then okay, travel insurance. अर्को शब्दले ख्याल गर्नु भने travel insurance. जब तपाई यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई travel insurance require गर्छ. Okay, so immigration ले travel insurance तपाईको हेर्छ. travel insurance छ कि छैन भनेर हेर्छ. So you need to do a travel insurance, okay, through our insurance company. So that's how, and medical insurance, travel insurance both, okay. एउटा travel insurance र अर्को चाहिँ medical insurance पनि हुन्छ. So you both require, okay, to travel to, especially to developed world, okay, they require it. And then travel insurance, okay, and then to be picked up, okay, कसैले तपाईलाई उठाउनु पर्यो भने अब एयरपोर्टबाट तपाई पुग्नु भएको गन्तव्यमा पुग्नु भयो, तपाई जुन देशमा पुग्नु पर्ने पुग्नु भयो, एयरपोर्टमा पुग्नु भयो र त्यहाँबाट कसैले तपाईलाई पिक अप गर्न पर्ने छ भने चाहिँ we say picked up, okay, you need to be picked up by someone, right? Picked up, okay, I need to be picked up, okay, I don't know, how to get to the local place there, right, the destination country. So you need someone familiar or some friend maybe, or family members maybe. So you need to be picked up. So let's say picked up, okay, pick up, okay, picked up. To be dropped off, okay, dropped off. अर्को चाहिँ छोडिदिनुलाई चाहिँ dropped off, okay. So कसैले तपाईलाई एयरपोर्ट छोडिदिनु पर्छ भने, so you can say please you need to you must drop me off, off, right? Drop me off, right?
तपाईँले मलाई एयरपोर्ट छोडिदिनुस् न आज भन्नलाई please drop me off to the airport. Okay, so you can say drop off. Provide a lift. Okay. Okay, so to provide a lift. Okay. Travel bug. Okay, travel bug भनेको एकदमै त्यो a stranger desire to travel. Okay, travel bug भन्ने शब्द यहाँ प्रयोग भएको छ. Travel bug भन्ने शब्दलाई ख्याल गर्नुस् तपाईले. Okay, it's a modern way of conversation. Okay, travel bug भन्ने शब्दलाई ख्याल गर्नुस्. Travel bug भनेको जसलाई चाहिँ एकदमै घुम्न मन पर्छ, यात्रा गर्न एकदमै मन पर्छ. So you say travel bug. Okay, travel bug भन्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई एकदमै घुम्न मन पर्ने. Okay, a strange desire to travel. यात्रा गर्न एकदमै मन पर्ने हुन्छ. Okay, I don't like traveling much. Okay, but maybe you like. Okay, so and some people are really a travel bug. Okay, maybe some of you are. Okay, so you can, that's a good word to use. Okay, travel bug. I'm a travel bug. You can say if you really desire, तपाईलाई एकदमै यात्रा गर्न मन पर्छ भनेदेखि चाहिँ, so you can say I'm a travel bug. Okay, so my friend is a travel bug. Okay, but I'm not. म चाहिँ छैन भन्नलाई I'm not. Okay, so that's how you say. And then a strange desire to travel. Okay, homesick. अब तपाई यात्रामा हुनुहुन्छ, कुनै देशमा जानु भएको छ र तपाईलाई एकदमै घरको याद आयो, खानेकुराको याद आयो, तपाईलाई एकदमै त्यहाँ एकदमै गाह्रो भयो भनेदेखि चाहिँ, so you say homesick. Okay, long time ago when I was traveling to Japan, okay, I was badly sick. Okay, homesick. I had a homesick. Okay, and I was crying, you know. So it was a, you know, serious, you know, homesickness. Okay, so घरको अथवा आफ्नो देशको अथवा आफ्नो मानिसहरुको तपाईलाई याद आयो भनेदेखि चाहिँ, so that is called homesick. Okay, you don't feel to talk to people, you feel just go home, and you really just you don't feel to stay there. तपाईलाई त्यहाँ बस्नै मन लाग्दैन. homesick भयो भने चाहिँ you just want to come back. You just want to come back. You don't think anything. Just want to come back. So that's called homesick. Okay. So you need friend that time. Okay. You need a friend and somebody to counsel you, to somebody to encourage you. Okay. So that way you can stay. Okay. You don't change your decision. Okay. Because of homesickness. Okay. So some of you maybe, okay, in different Gulf countries or America or Australia or even Japan or Korea. So you may be, you know, feeling that, right? Homesick, you know. So, well, you just don't give up, okay? Don't change your decision just because of homesickness. So don't give up your study, okay? So you must keep going on, okay? So next is, I feel sad, okay? Next is cruise or cruise ship, okay? Cruise ship. अब यो यात्रा तपाईले समुद्रमा यो समुद्री जहाजमा यात्रा गर्नलाई चाहिँ अलि सानो सानो यो क्रुज शिपहरु हुन्छ. सानो सानो एकदमै भिआईपी खालको क्रुज शिपहरु हुन्छ. Okay, so when I was in New York, I saw a very luxurious cruise ship, you know, few years ago. It was really luxurious. Okay, cruise shipहरु चाहिँ एकदमै luxurious हुन्छ. Okay, so and it's very expensive. एकदमै महँगो पनि हुन्छ, right, to travel in it. Okay, so it's very expensive, and usually people, you know, own in Western countries. Some rich people, they own cruise ship. Okay, and they travel. They just keep traveling. You know, it's interesting. You know, but I'm not a good traveler. Okay, I don't like to travel much. Okay. Okay. Next is adventure tourism. याद गर्नुस्, adventure tourism भनेको चाहिँ अब like rafting, trekking, climbing. Okay, that is adventure tourism. Okay, यो जोखिमपूर्ण पर्यटन गतिविधि भनिन्छ. Okay, so adventure tourism ख्याल गर्नु त्यो शब्दलाई. Climbing mount and you know and so on. So rafting, okay, river rafting. Okay, that is adventure tourism भनिन्छ. Okay? Adventure tourism याद गर्नुस् है शब्दलाई. Adventure tourism. Okay, adventure tourism. Tourism is a good business. Okay, but now tourism is just collapsed, you know, because of the virus, you know, the evil virus, you know. Okay, next, let's see, bus tour. Okay, bus tour. बसमा तपाई यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, बसमा घुम्दै हुनुहुन्छ भने बस टुर पाउनुहुन्छ तपाईले. विशेष गरी सिटीहरुमा
London City ma, or Scotland, Edinburgh ma, okay, when I was there, okay. So I saw a big bus, okay, and people just travel on the roof, okay. Mathi roof ma चाहिँ उनीहरु यात्रा गर्छ माथि रुफमा एकदम मजाले सबै त्यो हेर्न पाइन्छ so that is called okay bus tour भन्छ okay bus tour okay TOUR tour okay bus tour that is called okay in some cities you can find bus tour okay and but you have to pay you know right you have to pay next is agrotourism okay there is a agrotourism भनेको चाहिँ तपाई अब कसैको फार्ममा गएर काम गर्न चाहनुहुन्छ केही त्यहाँ फार्मिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ so you have to pay money and you just go and you just help them you know so it's a strength okay it is in practice okay in some countries okay okay so you pay money to go and work on a farm okay so you pay money to go and work in someone's farm so that is agrotourism and you learn how to grow you know different plants okay so that's agrotourism okay next okay camping okay तपाईं यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाई क्याम्पिङ गर्नुहुन्छ ट्रेकिङ जानु भने तपाईलाई क्याम्पिङ गर्नु पर्ने हुन्छ right camping okay I used to do camping you know when I was in tourism when I was working in tourism so we used to do a lot of camping okay in the touring okay mountain biking and cycling you know and so you need camping okay tent with the help of tent you do camping okay and that's a good word okay for people who want to work in the tourism okay space travel अब space travel भनेको चाहिँ go to into space अब माथि तपाई यदि माथि त्यो space मा यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ भने space भनेको चाहिँ अन्तरिक्षमा है माथि जहाँ चाहिँ international space station छ okay so if you want to travel to there okay and it's a lot of money $1 million you have to pay right it's a lot of money right $1 million if you space travel if you have $1 million you can travel go and come back okay and see you know the universe it's interesting okay so that's called space travel right and then time travel भनेको चाहिँ समयमा फर्कने okay like you go back 2000 years back okay or you go into future okay so that's how they make a movie you know through time traveling okay they just imagine okay and then just make you know movies and so that's called time travel time travel okay flashback okay future flashback or you know forward okay front okay so that's what that's how you say okay next is get away go for a trip to relax okay get away I want to get away you know I'm tired you know of this lockdown you know I hate it you know I just want to get away okay so you can say okay so go for a trip to relax in sunny places okay sunny घाम लागेको ठाउँमा तपाई गएर चाहिँ एकदम आराम गर्नलाई चाहिँ get away okay so I hope that is helpful so that's a lot of vocabulary right okay travel English go lot of vocabulary okay so I hope that will help your English to improve your English for tourism okay if you are going to work in tourism okay so I hope that will really help you and so you can see a lot of things there if you're not able to so get away travel time travel okay and so on so backpackers check in check out remember those words okay check in check out okay so both two places check in to check out check in विशेष गरी दुई ठाउँमा प्रयोग हुन्छ एउटा चाहिँ होटलमा अर्को चाहिँ प्लेनमा बोर्डिङ हुनु भन्दा अगाडि तपाई चेक इन गर्नुपर्छ okay so you need to check in okay and boarding pass याद गर्नुस् okay and what other things maybe some other okay vocabs also you can find and just collect in your okay mind okay in your computer here okay so that way you will be able to speak fluently and understand other people when they speak okay so that's how you can help yourself with the language okay
because you know English is an international language, and you need to learn. There is no option to it. Okay, so everyone, okay, need it. So please don't take it for granted. So I want you to take seriously and okay, learn okay, with full attention, okay, and deep interest. Okay, then you can really enrich your English, and you will be able to speak fluently, full of confidence. Okay, so that you can help yourself. Okay, so now let's go for conversation. Okay, let's go for conversation. Okay, for shopping English. Okay, this conversation is for shopping English, so don't go away, don't leave me. Okay, so let's go. All right. So see. All right. Ready? Okay. See. English for shopping. Yes. There's another piece. Where's that? Romans. And so today I also have okay, Romans, okay, for you, okay, if you need that. So I have this one also, so I want to help you, okay, to be familiar with the Roman letters, okay, I mean Roman, how to write in Romans, okay. So I want to help you, so please stay on, okay, stay on, okay. So let's go here. Hello, okay, तपाईं अब बजारमा जानुभयो, right? कुनै वस्तु देख्नुभयो, right? अब तपाईले सोध्नु पर्यो यो वस्तुलाई कति पर्छ भनेर, right? अनि अब कुराकानी यसो हेरौँ है त्यो सन्दर्भमा, शपिङको सन्दर्भमा अलिकति कन्भर्सेसनलाई हेरौँ, contextual conversation, okay? So and think about vocabulary. I have a lot of vocabulary for the same, okay? त्यसको लागि मसँग vocabularyहरु पनि छ, right? So a lot of vocabulary छ. Please don't go away, okay? Stay and collect, okay? Enrich your English, okay? And help yourself. Okay. Hello. How much for this one? Okay, I can ask you, hello. How much for this one? Okay, so how much for this one? Okay. Or I can ask you, how much for this book? Yes. And so how much for this one? Okay. So you can ask, okay, different questions, right? Well, well, it costs $10. अब डलरको साइनलाई याद गर्नुस् तपाईले, okay? डलरको साइन याद गर्नुस् तपाईले. So you say डलरको साइन हो, okay? So that is dollar sign, okay? So you see here, it costs $10, okay? So $10, okay? We have more items inside. Please have a look. अब हामीसँग अझै धेरै आइटमहरु छन्. कृपया भित्र आएर हेर्नुस् भन्नलाई. So you say, please have a look. Heर्नुस्, आएर हेर्नुस् भन्नलाई, okay? We have more items. हामीसँग अरु पनि प्रकारहरु छन् भन्नलाई. We have more items भन्नुस्, okay? We have more items. We भनेको म्यानेजमेन्टको तर्फबाट बोल्ने हो तपाई, right? You don't say I have in a shop. In a shop चाहिँ एकजनाले चल्दैन. So team हुन्छ, right? So you say we have, okay? So we have more items भन्नुस्, okay? We have more items. Please, okay? Please have a look, okay? So you say please have a look. Heर्नुस्, आएर हेर्नुस् भन्नलाई. Please have a look भन्नुस्, okay? And then next, oh, I want to buy this one. Do you offer some discount? केही छुट छ कि म यो किन्न चाहन्छु, केही छुट छ, यसमा केही छुट दिन सक्नुहुन्छ? Can you offer some discount? Or do you have some discount, or do you offer some discount? भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले. Okay? I want to buy. याद गर्नुस् है, यो भर्बलाई याद गर्नुस् तपाईले. I want, one पछि to छ यहाँ, right? To buy, to infinite लगाउनु पर्छ. I want to buy. यो strong verb, want भनेको some strong verb, right? So you say I want to buy this one. म यो किन्न चाहिँ यो खरिद गर्न चाहन्छु, किन्न चाहन्छु भन्नलाई. I want to buy this one, you say, right? I want to buy this one. I want to buy this one. I want to buy that one, okay?
So different thing you can say. Do you offer some discount? Can you offer some discount? केही छुट दिन सक्नुहुन्छ भन्नलाई. So you can say like that. Okay. Sorry, it's a fixed price shop. माफ गर्नु होला, यो चाहिँ fixed price shop हो. अब प्राय पश्चिम देशहरुमा चाहिँ बार्गेनिङ हुँदैन. Okay. So price हरु चाहिँ fixed हुन्छ. Okay. Fixed price shop हुन्छ. कतै कतै चाहिँ some places you may find little bit discount, but usually not. Okay. Whether you go UK or America or even in Australia, so some places you may find some discount or some sales up. Okay. Otherwise they are fixed. Okay. So maybe in some cases you may find some discount, so depending on context. Okay. So you say, but we do have some items on sale. Okay, sale भनेको चाहिँ छुट गरेर विशेष अब छुट गरेर स्टक क्लियरेन्स गर्नको लागि सेलमा राख्ने गरिन्छ. ओके, त्यसको परेको मूल्य जति हो त्यतिमै नै बेच्न चाहन्छ त्यो स्टकमा भएको कारणले गर्दाखेरि. सो नाफा नराखिकन त्यो साउको साउमा बेच्न चाहन्छ. सो धेरै पुरानो भइसक्यो त्यो सामान, त्यस कारणले गर्दाखेरि सो द्याट इज कल्ड सेल आइटम्स. ओके, सेल त्यो चाहिँ सेलमा पाउनुहुन्छ तपाईले. ओके, so you find in a very cheap price. Okay, so that's why. So sale. Okay, fixed price shop happens. So but we do have some items on sale. You can check our store upstairs. हाम्रो store भनेको store भनेको पसल हो, right? Upstairs भनेको माथि तलामा तपाईले हाम्रो पसल चेक गर्न सक्नुहुन्छ. त्यो sale को store लाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ. Okay, so that's how you say. And then, oh, I love to see the sale store. Oh, मलाई त्यो sale store हेर्न चाहिँ मन पर्छ एकदम. Okay, एकदम मन पर्छ मलाई. I love भन्नु पर्यो. Okay, हिजोको याद गर्नु सबैले. Okay, I love to see, I like to see, I really want to see. Okay, you can say. And then please show me the lift. मलाई lift देखाइदिनुस् न भन्नलाई. Please show me the lift, or where is the lift पनि भन्न सकिन्छ. Okay, and it's over there on your right. तपाईको दायाँतिर छ भन्नलाई. It's over there on your right, on your left. अब के छ है उसको कुन दिशामा छ, कुन कतापटि छ भन्नलाई तपाईले on your right, on your left भन्नु पर्यो है. लेफ्ट तिर छ भने on your left भन्नु पर्यो, in भन्नु भएन, on भन्नु पर्यो. Okay, on your right, on your left. Okay, on your left, on your right. Okay, so that's how you say. Okay, and then it's over there. Okay, thanks. By the way, अब कुरा अलिकति विषय वस्तु अलिकति परिवर्तन गर्नलाई, चेन्ज गर्नलाई चाहिँ by the way, do you take, okay, यहाँ कमा लगाउनुस् तपाईले. Okay, so by the way, do you take travel check? तपाईले travel check लिनुहुन्छ भनेको पेमेन्ट को लागि, पेमेन्ट को मेथड्सहरु हुन्छ, राइट? So do you take travel check भन्नुहुन्छ तपाईले. Okay, travel check अब यात्रा गर्दा चाहिँ तपाईसँग travel check हुन सक्छ, तपाईसँग क्रेडिट कार्ड हुन सक्छ, भिसा कार्ड, मास्टर कार्ड, whatever. Okay, so payment methods are okay, different methods हुन्छ पेमेन्ट को. So whatever you have, so you just say, okay, तपाईसँग travel check छ भने चाहिँ, so do you receive a travel check? Okay, so that's how you say. Do you take travel check? Okay, do you take travel check? Travel check लिनुहुन्छ भन्नलाई do you take travel check? Okay, so okay, travel check भनेको चाहिँ पैसा तपाईले डलर तिरेर तपाईले चेक पाउनुहुन्छ. ओके, अनि त्यो चाहिँ तपाईको साइन गरेपछि त्यो चेक चाहिँ बिग्छ बजारमा. ओके, इन्टरनेशनल मार्केटमा. And then I'm afraid we don't. अब okay, so हामी लिदैनौं भन्नलाई I'm afraid भन्नु पर्यो, भनेको माफ गर्नुस् भनेको है. I'm afraid भनेको एकदम पोलाइट किसिमले माफ गर्नुस्, हामी लिदैनौं भन्नलाई I'm afraid we don't. Okay, but you can pay by credit or visa card. Credit card or visa card you can pay. तपाईले यसरी तिर्न पनि अप्सन दिनु पर्यो, राइट? तपाईले अप्सन दिनु पर्यो यसरी अथवा उसरी तिर्नु पर्यो भन्नलाई तपाईले त्यसो भन्न सक्नुहुन्छ. ओके, so and then visa card through online system. तपाईले online system बाट पे गर्न सक्नुहुन्छ भन्नलाई, so you can say that way. Okay, so oh, that's helpful. Oh, त्यो चाहिँ एकदमै सहयोगी छ भन्नलाई oh, that's helpful भन्नुस्. Okay, एकदमै त्यो चाहिँ एकदमै सहयोगी छ, एकदमै मलाई त्यो सहयोग गर्ने खालको लाग्यो भन्नलाई चाहिँ oh, that's helpful, I can do so भन्नुस्. म त्यसो गर्न सक्छु भन्नलाई I can do so भन्नुस्. Okay, I can do so. Oh, that's helpful, I can do so भन्नुस्. म त्यसो गर्न सक्छु भन्नलाई oh, that's helpful, I can do so भन्नुस्. Okay, so
Yeah. And अब यसको ग्रामर अलिकति तपाईले विचार गर्नुस्. Okay, यसको ग्रामर हेर्दाखेरि चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्स छ हेर्नुस् त. It costs. Okay, it costs. Okay, present tense प्रयोग भएको छ. We have present tense, right? Please have a look. Okay, present tense, right? I want to. Okay, strong verb प्रयोग भएको छ. I want to. Okay, I want to buy this one. Do you offer? यहाँ पनि okay, यहाँ चाहिँ अब yes no question छ, right? Do you offer some discount? Yes no question प्रयोग भएको छ. Do you offer? Do you like this English? Okay, some English talk. Do you like? Okay, you can say yes or no. Okay, so either you say yes I do, either you say no I don't. Okay, तपाईले खाली त्यति भन्दा पुग्छ. Okay, yes I do. Yes no question मा चाहिँ तपाईले yes I do अथवा no I don't भन्दाखेरि हुन्छ. Okay, is it good? Is it helpful? भन्दाखेरि is it helpful भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले के भन्नु पर्यो? Is it helpful भन्दाखेरि yes it is helpful भन्नुस्. No, it is not helpful. Yes, it is helpful. No, it is not helpful. Okay, so that's how we say. Okay, yes, it is. No, it is not. Okay, and then okay, other things like I want to buy. Okay, sorry, it's a fixed price. Okay, but our contrast प्रयोग भएको छ हेर्नुस् है यहाँ contrast लाई तपाईले कसरी चलाउनुहुन्छ. Okay, but भनेको चाहिँ कुनै कुरा छ तर कुनै कुरा छैन भन्नुलाई चाहिँ so but so you say but we do have some items on sale. Okay, it's a fixed price shop, so no discount, right? But we do have some items on sale. Kei itemहरु sale मा छन्, so already discounted items. Okay, so that's how you can talk. Okay, I love to see. अब हिजोको संरचनालाई ख्याल गर्नुस् तपाईले. I love to see. Okay, I love to see. Okay, I love to see. I love to dance. I love to eat. I love to eat momo. So love भन्ने okay expression लाई ख्याल गर्नुस् तपाईले. I love to go. I love to talk in English. I love to talk to teacher. You know, I wish I could talk to teacher. You can say. Okay. So तपाईको चाहना व्यक्त गर्नलाई चाहिँ so I love to, you know, or I wish I could talk to teacher face to face. Okay, that way also you can talk. Please show me the lift. अब यो चाहिँ अलिकति रिक्वेस्ट छ यहाँ हेर्नुस् त. अब यो प्लिज भन्ने शब्द प्रयोग भएको चाहिँ यो चाहिँ रिक्वेस्ट हो. अनुरोध गर्नलाई चाहिँ तपाईले सधैँ प्लिज प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, right? So please show me the lift. Okay, the lift. Lift देखाइदिनुस् मलाई. Or okay, what other word? Maybe a stair or no, not stair. So just you can call lift. Okay, or elevator. Okay, in American English they call elevator. Okay, elevator. Okay, elevator. Okay, and then it's over there on your right. It's over there on your present tense. Okay. By the way, do you check? Okay, कुनै कुरा विषय वस्तु परिवर्तन गर्नलाई चाहिँ by the way भन्नुस्. Okay, so do you take travel check? Okay, so I say, I'm afraid not. अब यहाँ पनि present tense हेर्नुस्. I'm afraid not. माफ गर्नुहोस् है, माफ गर्नुहोस् है, त्यो त मिल्दैन भन्नलाई. I'm afraid we don't. I'm afraid I don't. Do you have some money? Oh, I'm afraid I don't. भन्नुस्. Okay, अथवा अब तपाई कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ भने do you have some vacancies? I'm afraid we don't. मलाई माफ गरेर तर हामीसँग छैन जस्तो लाग्यो भन्नलाई. Okay. So you say, I'm afraid we don't. Okay, so that's how you say. Okay, all right. I think that's helpful. Yes, if it is helpful, please you can just thumbs up. Okay, give me thumbs up. Okay, if you really like it, just give me thumbs up. Okay, if you don't like it, it's no problem. Okay, all right. So now let's go for vocabs. But before going to vocabs, I want to help you with this one. Okay, so have a look. Okay, it doesn't work. So excuse me. A romance, and say a romance signature. Okay, so especially for a Nepalese student. Okay.
रोमन ओके देवनागरी लेख्नलाई देवनागरीलाई रोमनमा लेख्नको लागि ओके देवनागरी लिपिलाई ओके रोमनमा लेख्नको लागि ओके सो क के क KH ख GA ग GH ग NGA ng CH ch XA or CHHA cha okay so CHHA पनि भन्न सक्नुहुन्छ यसलाई ओके त्यसले यहाँ CHHA पनि भन्न सक्नुहुन्छ and then J j JHA j YA yan yon भन्नलाई yon okay YA TA ta okay yon ta ta THA ta DA da DHA da ARNA ana भन्नलाई ARNA भन्नुस् okay sound अनुसार okay and then त्यसपछि त TA र माथि पनि TA छ तल पनि TA छ तल अलि ब्ल्याक मा लेखेको छु अलि फरक देखाउनलाई ओके सो TA त र त ओके अलिकति साउन्ड फरक छ तर यसको स्पेलिङ चाहिँ ओके यसको यो स्पेलिङ चाहिँ यस्तो यो TA त स्मल मा लेखिन्छ ओके स्मल मा सो TA त THA थ ओके थ THA थ ओके थ so and then DA da अब यो चाहिँ DA da अथवा THE da sound like da मा पनि भन्न सक्नुहुन्छ DHA da right da okay da NA no okay and then PA pa PHA fa BA ba BHA va MA mo okay YA ya RA ra LA law WA war sa 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 and then SA फेरि अर्को सा यो चाहिँ पेट चिरेको छ है यो चाहिँ पेट चिरेको छ ओके यो चाहिँ पेट चिरेको छ ओके यो चाहिँ पातलो छ ओके देयर इज टु काइन्ड अफ तर साउन्ड्स एउटै छ सो इंग्लिशमा रोमनमा यस्तै हुन्छ ओके सो SHA श अलि मोटो श चाहिँ SHA श she like she हुन्छ नि अंग्रेजीमा she भन्छ नि right she's my sister she's my mother okay so she so and then HA ha okay CHYA cha no cha sorry this is a mistake here KSHA cha right यो चाहिँ यो मिस्टेक छ यहाँ okay so यो चाहिँ KSHA हुन्छ है छ चाहिँ KSHA okay KSHA तपाईं देख्नुहुन्छ okay so KSHA okay so KSHA छ है यो चाहिँ छ हो and then TRA TRA GYA and GYA yan so no अलिकति n sound no sound भएको कारणले गर्दाखेरि yan लगाइदिएको छु मैले यहाँ so gya okay so अब k okay so k ki all those you know बाराखरी भन्छ नेपालीमा right so बाराखरी तपाईले साउन्ड लाई चिनेर चाहिँ रोमनमा लेख्न सक्नुहुन्छ ओके साउन्ड चिन्नु भयो भने चाहिँ so यदि यो helpful छ भने please let me know if it is not necessary just let it go but for some students maybe it is very helpful especially for under school graduate okay under school graduate हरुको लागि चाहिँ यो एकदमै आवश्यक हुन्छ so it is a basic okay and it will be very helpful to write in the text okay if you know this it will be easy for you to write on the text okay so okay I hope that was helpful okay now finally let's go for market vocabs market vocabs हामीले हेरौं market english हामीले हेरौं conversation हेरौं र market vocabs हरु म तपाईलाई दिन चाहन्छु कृपया तपाईले नोट गर्नुहोस् ओके market okay number 1 market number 2 shopping number 3 purchase भनेको किनमेल किन्नु number 4 store and number 5 credit or visa card number 6 bazaar पनि भनिन्छ market ला bazaar okay grocery okay grocery shop भनेको यो किराना पसललाई grocery shop भनिन्छ okay fruit shop फलफूल पसल 8 नम्बर हेर्नुस् तपाईले fruit shop okay
Number 9, vegetable or vegetable market, tarkari bazar or shop you can say. 10 number is liquor, okay. So liquor, okay. Can you see that? Yes. Liquor shop, liquor store पनि भन्न सक्नुहुन्छ. ओके मदिराको पसललाई चाहिँ मदिरा किन्ने पाउने पसललाई चाहिँ liquor store भनिन्छ. And then wine shop, okay, wine shop 11 नम्बर तपाईले हेर्नुस् wine shop, okay. And 12 नम्बर हेर्नुस् meat shop, okay. Butcher मासु काट्ने मान्छेलाई चाहिँ okay butcher भनिन्छ, okay. People involved in meat slaughtering business or occupation. So 13 number हेर्नुस् त push or pull, यो चाहिँ ढोकामा लेखिएको हुन्छ. ओके तपाईको शपिङ सेन्टरहरुमा ठुलठुलो शपिङ सेन्टरहरुमा ढोकामा pull or push भनेर लेखिएको हुन्छ ढोकामा. ओके सो you need to that तान्नुस्. push भनेको ठाउँमा थिच्नु पर्यो ठेल्नु पर्यो. pull भनेको ठाउँमा चाहिँ तान्नु पर्यो. ओके so those words are very useful for market English, okay, market vocabulary. And then 14 number हेर्नुस् अब 14 number 14 मा चाहिँ supermarket, okay, supermarket. 15 मा soft drinks, okay, soft drinks भनेको पेय त्यो soft पेय पदार्थलाई like Coca-Cola and other drinks, okay, soft drinks, okay. hard drinks अर्को चाहिँ hard drinks भनेको चाहिँ like मदिराहरुलाई चाहिँ hard drinks भनिन्छ, okay. buyer 17 नम्बर हेर्नुस् तपाईले buyer and seller भनेको किन्ने मान्छेलाई buyer भनिन्छ, बेच्ने मान्छेलाई seller भनिन्छ, याद गर्नुस्. And discount 18 नम्बर हेर्नुस् तपाईले 18 नम्बर, okay, discount offer भनेको छुटको केही स्किम छ भन्दै चाहिँ discount offer भनिन्छ. And then 19 नम्बर हेर्नुस् तपाईले sale, okay, sale भनेको एकदम मूल्य छुट गरेर बेच्नुलाई साउको साउमै बेच्ने कामलाई sale भनिन्छ, okay, sale 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 एकदमै मूल्य घटाएर बिक्री गर्ने कामलाई चाहिँ sale भनिन्छ बजारमा. okay so 20 cheat यदि तपाईले परेको मूल्य भन्दा अत्याधिक मूल्य लगाएर बेच्नु भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई cheat भनिन्छ, cheating है, त्यो चाहिँ ठगी भयो. okay so that's bad, that's not good. okay so if you are in business, so make sure you don't cheat people, okay. all right, next and then 11, okay, 19, 20, 21. अब 21 हेर्नुस् तपाईले 21 लाई हेर्नुस्, यो नम्बरलाई हेर्नुस्, यसलाई हेर्नुस्, 21 हो यो. प्रॉफिट अर्को चाहिँ नाफा भन्नलाई प्रॉफिट. ओके तपाईले जुन सामान बेच्नुहुन्छ जतिमा किनेर ल्याउनु भएको अनि त्यो बिक्री गरेर जुन साउ बाहेकको जुन नाफा तपाईले कमाउनुहुन्छ, ओके, आफ्नो परिश्रमहरु सबै छुट्याएर जुन नाफा तपाईले कमाउनुहुन्छ that is called profit. ओके प्रॉफिट भनिन्छ त्यसलाई प्रॉफिट. ओके नेट प्रॉफिट पनि भनिन्छ बैंकिङ भाषामा नेट प्रॉफिट. ओके तपाईले खुद नाफा भन्छ त्यसलाई. 22 नम्बर हेर्नुस् त लस अर्को चाहिँ घाटा भयो भने चाहिँ तपाईलाई घाटा भयो भने चाहिँ तपाईले लस भन्नुहुन्छ. ओके लस you know I was in loss. Now many people they are in loss. Okay business, okay businesses are in loss. घाटा, okay नोक्सान. 23 हेर्नुस् अर्को चाहिँ बेनिफिट. ओके प्रॉफिट को अर्को शब्द चाहिँ बेनिफिट पनि हुन्छ है, फाइदा. ओके बेनिफिट त्योबाट. 24 हेर्नुस् त बिजनेस अर्को शब्द छ बिजनेस, यो चाहिँ व्यापार. ओके व्यापारलाई बिजनेस भन्छौं हामी. अनि बरो अब 25 नम्बर हेर्नुस्, यो हेर्नुस् तपाईले 25 नम्बर. ओके यो हेर्नुस् यहाँ 25 नम्बर बरो भनेको पैसा लिनु. ओके पैसा लिनु. and lend भनेको पैसा दिनु. ओके you can borrow, can I borrow some money or I can lend you some money if you need. You can say bankहरुले money lend गर्छ. okay but not without interest, so you know that, right? But sometime you can lend your friend some money if your friend is in need, and later on he or she can refund it, so that is called borrow or lend. okay so billing machine भनेको शपिङ सेन्टरहरुमा तपाईले बिलिङ मशिन पाउनुहुन्छ. ओके बिल गरिदिने, ओके बिजक बनाइदिने. ओके सो नेक्स्ट इज 27 क्याश हेर्नुस् है. क्याश भनेको त्यो क्याश भनेको चाहिँ तपाईको हेर्नुस् त यहाँ माथि हेर्नुस् त यहाँ क्याश भनेर लेखेको छ. सो क्याश भनेको चाहिँ नगद है क्याशलाई. अनि क्याशियर अब तल यहाँ हेर्नुस् त तपाईले तल हेर्नुस्, यो हेर्नुस् क्याशियर भनेको चाहिँ क्याशमा काम गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ क्याशियर भनिन्छ. ओके क्याशमा काम गर्ने व्यक्तिलाई क्याशियर भनिन्छ. and then sales 28 नम्बर हेर्नुस् त सेल्स म्यानेजर भनेको त्यो बिक्री सम्बन्धी जिम्मेवार व्यवस्थापकलाई चाहिँ सेल्स म्यानेजर भनिन्छ.
अर्को चाहिँ 29 नम्बर हेर्नुस् त सेल्स एजेन्ट ओके सेल्स एजेन्ट ओके सेल्स एजेन्ट भनेको चाहिँ जो चाहिँ सेल्स गर्नलाई जिम्मेवार छ ठेक्का दिएको छ उसलाई सो उ मार्फत चाहिँ सामानहरु बिक्री हुन्छ भने सो सेल्स एजेन्ट भनिन्छ ओके सो यु से सेल्स एजेन्ट दैट वन ओके अब लास्ट हेर्नुस् त अब 30 नम्बरमा अब लास्ट लाइनमा हेर्नुस् तपाईले 30 नम्बरमा हेर्नुस् त यहाँ रिफन्ड भनेको फिर्ता है कुनै अब पैसा तपाईले सामान किनेर लानु भएको थियो त्यो सामान चित्त बुझेन अब तपाईले यदि अब त्यो अथवा त्यो धेरै मूल्य तिर्नु भएको छ तपाईले अनि तपाईलाई थाहा भयो र तपाई गएर चाहिँ कम्प्लेन गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईले अलिकति पैसा रिफन्ड दिन सक्छ फिर्ता गर्न सक्छ सो दैट इज कल्ड रिफन्ड ओके रिफन्ड भनेको फर्काउनु भन्ने अर्थ लाग्छ पैसा फर्काउनु रिफन्ड गर्नु ओके तपाईले केही बरो गर्नुभयो ओके एन्ड देन पैसा गर्नुभयो एन्ड देन केही समयपछि तपाईले फर्काउनुहुन्छ भने दैट इज रिफन्डिङ भन्छ ओके यु रिफन्ड यु क्यान रिफन्ड ओके रिटर्न रिटर्न भनेको चाहिँ फेरि फिर्ता गरिदिनु ओके you can return if you don't like some items okay अब 31 नम्बरलाई हेर्नुस् त कन्ज्युमर कन्ज्युमर भनेको चाहिँ उपभोक्ता ओके उपभोक्तालाई चाहिँ कन्ज्युमर भनिन्छ ओके कन्ज्युमर कन्ज्युमर CONSUMER कन्ज्युमर कन्ज्युमर भनेको उपभोक्ता हो राइट सो इफ यु बाय थिंग्स एन्ड यु कन्ज्युम एन्ड दैट यु आर कन्ज्युमर ओके अब 32 नम्बर हेर्नुस् ट्रेड भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ यो हेर्नुस् त यो मेरो औंला यहाँ चलेको छ जहाँ यो यसलाई हेर्नुस् ट्रेड ट्रेड भनेको व्यापार है ट्रेड तपाईले वर्ल्ड ट्रेड भनेर सुन्नुभयो होला ओके ट्रेडिङ भनेर सुन्नुभयो होला ट्रेड अर्गनाइजेसन भनेर सुन्नुभयो होला राइट सो ट्रेड भनेको चाहिँ व्यापार हो ओके ट्रेड ओके सो भनेको किनबेच गर्नुलाई ट्रेड भन्ने चाहिँ भर्ब हो यहाँ ओके ट्रेड चाहिँ कहिलेकाहीँ नाउन पनि हुन्छ ओके कहिलेकाहीँ चाहिँ यो भर्बको रूपमा यहाँ भर्बको रूपमा प्रयोग भएको छ सो ट्रेड ओके यु क्यान ट्रेड इफ यु आर गुड इन बिजनेस यु क्यान बाय थिंग्स एन्ड सेल थिंग्स सो दैट्स ट्रेडिङ ओके सो यु क्यान ट्रेड ओके and then 33 नम्बर हेर्नुस् अब एक्सचेन्ज ओके एक्सचेन्ज भनेको चाहिँ साटासाट गर्नु ओके तपाईले पैसा दिएर पैसा जस्तै डलर दिएर रुपैयाँ लिनुभयो भने त्यो पनि एक्सचेन्ज हो रुपैयाँ दिएर डलर लिनुभयो भने त्यो पनि एक्सचेन्ज हो ओके अथवा कुनै वस्तु दिएर गाडी गाडी लिनुभयो त्यो पनि एक्सचेन्ज हो ओके सो दैट इज एक्सचेन्ज ओके ऑल राइट आई होप दैट वाज हेल्पफुल एन्ड दैट्स अ लट धेरै छ राइट नआतिनुस् it's a lot so you got to work hard धेरै शब्दहरु छन् ती शब्दहरुलाई तपाईले एकदमै आफ्नो vocabulary मा सञ्चय गर्नुस् store in your vocabulary okay so that you can really talk fluently okay so that you can really talk fluently ताकि तपाईले स्वतःस्फूर्त कुरा गर्न सक्नुस् fluently okay तपाईले स्वतःस्फूर्त कुरा गर्न सक्नुको लागि चाहिँ तपाईसँग के हुनु पर्यो प्रशस्त vocabulary you need a lot of vocabulary okay and that's the formula भनेको त्यही हो lot of vocabulary हुनु पर्यो okay I've been telling and then grammar को rule जानेको हुनु पर्यो okay and pronunciation proper pronunciation तपाई familiar हुनु पर्यो native way of speaking थाहा हुनु पर्यो तपाईलाई okay अब okay let me see my time if I can go a little bit longer मैले तपाईको कमेन्ट देखेको भए चाहिँ म अझै लामो समय जान सक्थे होला सायद मैले कमेन्ट देखिरहेको छैन त्यति कमेन्ट मैले देखेको छैन so I think I will stop here. So I'll see you soon, and please don't forget to subscribe. Okay, visit our YouTube channel. Now we have a YouTube channel for Sam's English Talk. Okay, and you can visit for more videos. We will upload there. Okay, more other videos, more basic level video and advanced level video. Okay, some other encouraging word. Okay, message. Okay. So you can go and visit and also please don't forget to subscribe okay subscribe गर्नुस् र बेल थिच्नुस् तपाईले त्यो बेल थिच्दिनुस् र बेल थिच्दिनु भयो भने तपाईले चाहिँ जति पनि हामीले भिडियोहरु अपलोड गर्छौं त्यसको नोटिफिकेसन पाउनुहुन्छ okay so and that way you can help yourself we want to help you anyway and we want to bless you so that you may become blessing to many other हामी तपाईलाई सहयोग गर्न सक्छौं तपाईले पनि अरूहरुलाई सहयोग गर्न सक्नु भएको होस् हाम्रो उद्देश्य त्यही नै हो just want to help you okay train you up okay with English language okay and literature okay and I hope you are happy and like this program so if you really like please thumbs up give us thumbs up okay so bye bye for today you can review later this one and please share okay and comment all right bye bye please listen